Kitabu cha Maira mrengo wa 85 mstari wa kwanza hadi wa 13 hanamba Bwana uwe wapendelea tia kwako wayudziato hali ya kizazi cha Jacob wasamehe kosa la atu kwako wazifinikira dhambi zao zosi wazusa koro za kwako zosi wagaluka kula tsukizi za kwako zosi kali fujelusha kaheri hewe mlungu wa mokoli wehu usakoro uriyo nayo dzuluze vidze undahutsukirirwa hata kare na kare undenderera na koro za kwako kwa vizazi zhosi vidze kundafujalia kaheri maisha masha ili kwamba atwa kwako mafahirwe niwe fuonyese mahenzogo gasigogoma hewe mulungu fupe wokolwiwo na nisikire garia hwambago Bwana Mulungu ananena maana anaahidi dheri kwa atuwe kwa uaminifu kwakwe ela masiujire uzuzu wao jeri wenyi iya tayari kwa okolao mang'wago hao ili nguma ya kwakwe ikale kaizatsiyehu mahenzo gasigogoma na uaminifu vindatunganana hachi na ndheri vindadonerana uaminifu undabula kula kaizatsi hachi indalola kula mlunguni Bwana unafuhendera mautumadzo natsiyehu indamboza mashalo hachi indamutwangulia na kumtararishira ngira